Awesome. Well, taking got life in. Praise God. Hallelujah. Well, gulaman lap. Sifil be spell and Paing met na kayo Paing kum taking tricycle. Well, kayo. Ngayon follow na room kutin pel. Fresh na meat. Well, Paing met na kayo large Kosrae ke pel chinge. Kaya liya taking tricycle by wiowos. Oye kange. In Mwe na pel na kayo. El pa ta ka akketeyac Mwe Read chike. Siya na si singal tolu fosal kos na ke singal al kos ngan. LEUM GOD. Ke LEUM GOD. El akollah akketeyac. Naka Srui kaksakin God. Ka Srui kaksakin God ke ikekla. Ka den daga len pon pa ye. Akollah silal akketeyac. Na wena pel na kayo wa. Akollah tamnal shirle tigin mekil siya ulash ka na kayo wa in Paing ko wos met lash Kosrae ke pel chinge. Kadere lang osh in wana pel na kayo namnash like share ye live cast lowos ha. Na wana pel na kayo wa pel chigat liya mo pel in fashion meta na kadeta ka shita loan tigin tres ka liya kolgat ke siya proe. Nang ayaw lamit ngayon daga kaksakin God Paing met na kayo walash na kada som na kayo introduction we akketeyac na kayo ama ipakos pa ke malutuching wana ke akollah siya ar ke pel kinamnash daga we got likiyac kamenan likiyac na marsya me wana tamlil chiwiyash nge mekar prem ngalal fung me lasha lanay daga wo mekar Paing kom en lanay wana ko usliangan namnash daga likiyac kumarsya na yokligi na kayo namnash like share ya ngayon sumnal tikin ka din continue share sano nasimwet na katsum cash na mit tikin kulangan share ya pa Well, launching God. Share yan naging network ko. Anong vakad finjak met plus ngayon kan kaksakat. Share ya pa. Paing kom. Make a prayer. Kayo na ingen. Lawalap. Hello. Pardo bin. Kayo ba na siwos? Kanasiyum. Kilo ki kumlikiye pasayam sa pasakan. ne kartina topin pangen arche PNI ponpe Well, now I see. ingen na en ponpe lana ipatagal likiyac pasalos nge katli pa arch met shaya arch kengen na arch loman le yokshupe loman lap You don't fucking won't be. It's been a while. now See, kata. kal tigin kade fashion mit na ke onin cash la na kataga na ke pro ni kyak Ewo. That's the mate. kal mitlash Kosrae namnash continue like share we got kaun sugunge
Tigin kumalle sharum Ay, kumalle kulo kaksakin kat ke kaksakin oh God. mano lash kay wa Mhm. wana nga kalamya mwet lash kata sumrel tigin finen ken Washington ke pelsingelan kolkat ke pro ini kesla lash nakatagam tak ke sham ini kesla tigin triskal Ay, glamalap na Mr. Lipan. Amay kat nakikavakluman kat wedok lagi pelsinge kat kaisi svena siyak lay ko nakat fast namit ki makat matayang na kaya kataga ni Pry. Kat sivid be fast na yetom kat flat lash kat mozi fan na kat la leprem kat la laisi kat la check-up e kat sa payla met sapla soon ben siya Kosrae ni usla Paing singe yukuya shan malal fungi singe pinenwe siya kat kaksakin gom lang si befak kuloman lap ke bikes sa motonin siyan baba matutumash ni na matakia sin kanche sa fashikken inga nakshuk ye in kain kola ki mutikat ki kat ship me kat inga egin metalal fungi pam singe kat uspe na takane en makatashwa mi singe egat mi siyum kat baba Orek magin kadina na alan kulacnsap lo kadinin sifil ben na fa kilaban lang si wolacna kat baba damash ki wala lalong gumrela na si baba Abram mainge sikyagin bellal siya tavong na siya mising kulo malap na siya kadali na yung anin da kain wifak kipeng wasinge main gaslom akneng yekat gaslom akkelim yun na siya la finne lu dole da kain ikinem come ay basin maslo Panan ko singi utaga na siya kadin kain siya besyon kumin kasikat we met lash mom tain belin asyo laki pensing anak manas ikesam danin siya kadit netala mana kay wasikip kisipe ulo na met lash mom dabain manas tain hospital ka finne lomsi kay los ma 4 pe may forskngala tanje fin buselos kat misesum kat papa we bedalik natas kamit lash mars in prison gibelsing at predeke alena yok orekma kumligie na siya mutawaek panagkatin na katinday na ra due diligence lash kadin na katin na ra ipkuneske panagikaslom kum siya esa payakle inge na ra fakikik pengwasing ka na ra rekmalom kastalay siya ta kafa ngainge sa payele panagkatinge Nishesum gumin losin vulwas kinuklugin meunlom kading ke tuin fakek tavolaki Paing wusi ma Mr. Snow mausi na finan Kosrae si kadus penang takani finan gan tatashboya kulo malap na sinmet wiers na kayo mawigat kay kasinge anak na si Kesta pamtanin cielos blessings womin si wolongin tatati pe fellows kat misyo inge papakalan akkalemye na siya na kat mweta finne wala tafong le kumchetuin lang sila panakat ngayon daga na ito kaksakin ko si Pesya ng sipe kasalom na siya kadin fast na met kinem katalal fungi kaya ko lang si famantum siya kamisa mawya amen lumalap nalipan take it from here kulo malap tigin ke pro ini kesla na wana kada kalamya kada sum na ke sham in pain met na ke walash wana ke sin pro siya ka true kaksakin kat ke wolacna lal aru mai lesh na shesh kadin taga pe akollah in kulacnsap in fakek yoktigin na long porungo kasmo lal in akesmakin ye kat ke fafashash fin felching kadalle long kishin pro siya na katain na napay ka naru situation pa kaya kadash ka ngay kadin na kadin lalpung lakatil wikat kaisi
Dakat matayin manasin mano, kagat matayin kaul copper, ka situation fa kya makatash kya ke pelchinge ka tel da kanu si mawona shish. Na mawoshinge pa proy kinya kakalami la snow ilu som kos pelcha pang Jesus Christ. Som shunkat kemalim August 1852. Mana wo siya pang mana kay wa orekle inka siya fell truths Jesus Christ. True malalap ke Arslan man na kay wakat kay spelain wikom kaksakin God ke mo lash ke mawu may lesin na shish. Yok tigi na kay wa ke wen natal siya molin kanikin mol mapatpat siya na sikom. Awala tamal siya le tigin kuyash nga tigin mekil tigin Treskal, we shall lasha in Paing man, God bless you. Langkalang pakotan yok lang in te tuin we got in pelnaga when akis makin ye got ke. Pafasha shilash fin fella sing. Ke got kapasham take mol sa sing. Katina alle aru. In fact a kas lal yok ligin na rewa katin molkin. Lal fungi la. Kadais kada som. When I promise ke lefalokin iskat matlalal fungi. Age belching kada som we she met ke 2024-2025 standard lesson commentary nata siya. But tago ke marichi ke chana si singal tolo. Fos alkus na ke singal alkus. Arsi akus ke fakloya ki ka ke tustea onta ya ke oye ka siltikin tres kal. Aragat when na proy makadakalim ye ko samsam kun ko proy kun nge insiya na ke wani kekla. Inakulain long porungo e maulkin. Yok na nga. Usli may pricing yellow som lail matake kayo klal. El matake kayo klal kit ni lalatin ore ma akeshipen langkalang yoklan God. El porungo proy lal el falok. El fact na sigmo wan makelra in fact a kaslan. Kaslan God magayin. Man pangin mas ma yokshipen ngena. Kadinta ka Foryang na kya kwa kuwa siya Genesis 3:15 akalami la may unsi bang chisi la kfonye la complete katang la may unsi kel crucified, dead, buried, resurrected on the third day. But na kayo makapash na kya masingan kadali kya marichi bang wala la mga katil sang na sila prem mga papa nakatash kya masingan. Nakataga liya New Testament da poli la kalami kya Ephesus saptaon kos may unsi pa katash kya Katashik lal Satan, when a gospel lal son siya la kalimye, el daga in steal, kill, and destroy. That's his main purpose, main mission. For sipanangan Jesus, but Jesus came so we can have life abundantly. Kasmerga na kalimye pangan. Na mula na siya pangan. Nang efat na pa in siyum, kadita tayo mula lipan kel army, taga na kaya me force like in Molala. Kelta force eldam da Fort Louis, Washington, Shun Petikin Jeng, in Peljapang, el Elvis Presley, el Shitel Kita, kat Arona Chikosok. Ang afat na paela, Masimagatash King, Wodiki na Molan Fella Sing. Keshupen, Makatash King, Ushimainche, one, ang afat na paeng at tefakin me, Pangamasimay na kadin. Akfasya para kung kuwasli week na kayo pelu tuste tasta katinganin wiowos taga long ako na purong ukas mo nino kas na kumikat sa mawos ni kung at patak na din well kasi ng aking spelling si kaksakin kat the mold of kasi on mo kayo large pa in mo plus ke ne baba Porsche Alik mukul, alik mapen, alik natas na kayo at kapain ko uspe, placing walang langkat. Langklang takning langkat in week at 5 feet. Kaya akin it must last one of the in project kalam niya, kumit
Yes, yung Paing so kapal niya. At kakakin nagkulap. Kulap niya was a show lulap sa week of men last week of church last. Hindi gospel effect mo signal mo. Ito kaligyan ko sa katas sa Seattle. Nasi practice sa kita bigyan na natin na. Hindi ako ko wala ko lihat na itawi lime ko sa sinan ko sa lime ko sa lime ko itawi lang siya off island. Ano wala na siya live yung parang ng ko sa basically something nagkasamin pa language ko at something nagkasa audience pa sa nagkasa the gospel sa naman siya nagkasa for God to love the world that he gave his only son that way for God to love the world man siya lang na Great Commission siya nga pang kadimta Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world na lasom ni ko siya flow ko gospel ng God yet Jesus Christ arsh ina na arsh ka en kuluk na kayo where there is me makuluk mercy Christ lan kat arsh pewe long ka lang tatlo yang lan kat arsh we apar kat arsh poye ko min takotin yok lan kat ka igas siya 2012 aliye na pa la wala na la le lakshuo siye malutut ket digin tres ka lel sham kun physical fitness spiritual fitness financial fitness mga yok siya arang amtek loin na geda na kaslan God with kulacnsap aru kada loin na gamang kana yalu som lan met masin talitiya arang akankin masin yok siya pa kalam matagal ke wala na matagal ke at monya na kaslan God elite arang ala karengin na pa akarengin na pa ngan efang karengin men wanal akalamia vingat tak da masya lain al shaitan Katinala fugogo physically, spiritually, but in fact, kalensap aru. Kalensap aru. Monia aru. In fact, altram ram diya me an som ram kun gaslan katang at temol kun. Ma nasik pamasing. Ako lo malap ke arslan met nagawa ke life cast so na som niral tigin treskal nanda ka awe actually fila from in Paing large na we be announcement ma lumay ni na nakfashiyak nakatfa kada som na gelay name tugun el mo nakat sang mai kana sil lo man lap yarslan man nagawa tigin treskal nga uskom me confess na met na ke sham announcement lo man lap kaksakin God came with wias matagongan elos pe mai fatako kada akademi pe kaya chamram nga nagikomni ke screen ngan Ghost Marshal Project comment starring and welcome kayo na si was dayang la sa kataka sifil pe na akyok ye lapan lang silang gat kayo ulela lal na siya hindi ka kinfuluan wi ka nakay gat ka din sifil fast na met kadine talaga te mo ka in fast sing faksilal damal libaningin lagi yellow dari okos lensi nga struck down ki wangan le function ng kidney ko Mot kuyak man sum ke dialysis. Mabak na sila mo dahil te usilan ke dialysis at te sikya. amen Mabak ang sila sila tayo latari ni work. Aspit siya ki mange. Naba kinga ulilalak na singada mabak na sila. Mange ngay tala me sila nga sunoy yang iya. Tak every na lang silong mesi si chen salak. Narawangan lang may lak na kaya na siya may kasap ko na siya wolf in fencing. Mga ni material na siya. Mga siya mga taka na siya kapangan we fakit kipeng mo siya na mga kumkain we ace kay gaslan ka at siya kanda fong le. Na naging akalam yaw kukuna siya tamla siya uyak nga tamla lipan. At siya man naki oya lagel ki katanta financing spoklo din mo. At tala na po ay Chris lang kat sifikati. Nara me ma-describe na sila
Maujilak mga somnesyun masalalan kit nila ka munuk nga malikiya man ang longya o siya sa ko de paisin leniyak. Nga sensin kaya kay matwiya kay longya the same nail. Masya nga. Mayen oya nga tawailal ki mga aske. Nara kingata ka wilu ti kastan kat nga kasi nga lip siya lagi fakla dam lipa na elmon. Mo siya nga me mo na fasi. Nakakisensya kin life ka mo na fasi kat nta anak katin kayo. If I mo na fasi kat nta anak katin nakan katle. Fin mo na fasi ba nga nakan ba kat sang credit na sinisitan yoki kat sang nakikolan gastan kat in kain manifest. Makumin kain ni ma kasin gas lan matko ke scripture ami. Napanganan si ma alana kayam singi. Nara ngayon diyan mga aswaya. May nga tirik mo lang church, nga tirik mo lang government. Nga kalensap mo lang Jesus Christ. In mo nga ti push and pugi politics lang na aluwa. Kakain oyev kama. Ngayon mo ito ka fakik mapaisyusan ka ata. May tayo mauli. May nga siya matale, na ingin nagigikla na siya ka, malikas na siya nga share. Narakatsam-sam kung kat na fact naging mga slash kaya kadak misiye kat na barela, kat na back misiye kat, multiple klot la siya. Kat tenaliyang mula siya, parang asamram na sila malipa na nga. Sikewun lima siya, sikewun na esla suka liki, kof ni mo maka, makumis na kimanuma. Nga vineis ma imwem, kapas kimanuk nga sa sala, na toko na ewaek, na fala na ki symptom na ki kaut nga. Nangamta samsa misya siya nga, ala na kuwelik, na nga ula ki, kain mga na nga falay lason. Na oye pesaya siya na fat kasamram kikais katapelta, en si mga kingakum naskiya pa, kat hindi ulalalan ka ata. Lalaki mo na fast na si kom. Ang anak kong pa, pakas mata si nga rikma ko yung safashikin. Kanan safashikin bakat Sean Mati pa, kat ngayt sari, kat pilesya. Napa siya flaya kat da palakin, mamatakain, akuluki mo na fast si makataban sinasishka. That's a mouthful. Takishipin lang siya, I say all this thing with love. Ngatim dan siya fakla mga rin the fuck is siya si ma. That's not my purpose. Sipela ka nga samsam kun, efinas kalme na siyong kumaske, sige, may nga bang siya daw malipan. Sige is na unsiyo ka, na sikewin, liye tayo silal denil nga. Itan som nakisyoal mo fruits and vegetable. Ben singaw liena. Manulik lalan na kato. Naraki nga kauli hospital. Dan ki nga siyak sige lang eh. Kung di mo may kaulu siya ke. Mga tenil sapta siya pa singa lurak. Malan singaw. Na fast nila nak singaw lang ay kekla. Na talaki at lalay nang eh. Kung kayo tala kung may kekla kila nak singaw. Kaslan kat pa si Wospele na kayo. Nara nga, living testament kimang eh, kingata ka sama na, masya nga min, longyo ras ka mga longyo. Kilamalag singkat ki aslosan, kadako lang kadinda ka din samuan, ki walayla silan kat me. Walayla silan na sila pa Abram, yin ka na kalim gila, lamay nga kung tafuela patatyang nage, isek na lang sikat. Lamit la siya, wiya siya, tamasya ka, kiya siya, auras kasi nga katle, God-check na na ito trustworthy faithfulness doon kat papatamasin ka siya. Pamalipan, flock na room, man kan transition ako lang nag-introduction listen context, siya kumawiya kaya, nakatakang iipakos kaya malutut siya nga, in kan di napay, may Victoria, kapag malutut siya pa, forget benefits, kapag clash kita ka lang gospel, na in-mold la siya, nag-mold la siya.
siya pa sikyak peki ospesyonen ko siya. Na misinge ka data ka lina ke tari layen walay lalan kat na siya kat fin applied in his word pray na siya asilya na ke malakalim na siya kat fin kunshi ki ay nakikadata ka ke epreme kikiyep mo mana uyel basarai pai fakla la mawil dajak el fact na da fosyosia na mala siya pa in fact la the absolute truth mawil emakiel pangantan kiel ay penaki ano na ya safara tange kade ka nansin nakade sinsang proceed kya sang kya sa church delorela ipsingen dahensi wa del davong lekya pa de kana ista kata shikshu kye na absolute truth de badelash kye ini na masyu was pailan God get convicted ke in my manifestation jinga to in sikya ke polash pangalipat take it from here klamalam manifestation chinge pangalie ke yelu fashion na ke oye makatil kes na syungan na metigi na kataga pe mat Kosrae academy na shik ecclesiastic sapta each course forcing a lead course na ke singa lal course namna porong o forcing ke ngaritia tasakta nikko marulena esko miangin rama kuluk koro malalfun efo ko kom in mi she metigi pel fallum kushensia na wo si bang forcing a lal ko academy karngin kom yang liki oye inge kewa Confin akfala chekat, komena na shun woy. Komena na shun woy. Kaslan gat moul, paye, eshuo sin pel na kay wild ka na kay kat. Es la kiki masyetan nila pel na kay wang. Syetan nila karin mas. Elke, tasaktam mo. Nail sugo ko, osas ko tikinil. Long ye ke ye lu som la en ta sham na shik ne nga to lo kun ye shu ga ke chu la len lu fashion na mi sheng e fa len len non ngol le nga fat na pa la momong la ka wo le alle wol wang le wai ngam ta pla me ta ang lose some weight te mangan ma kay na nga sumara plot work la ga ngina ta tak na mo wo alle wo man ga wa ta ne ke plan finance ma pe atila west money na ke mawang trupe na ke mai makadita maya akuluk ke kat ecclesiastes sam lanmet mwet al solomon ngai ekan ushe na sikom na kaslan god kasmol mai pang mai da ka ye kat kai si na namnas ngate samram in mema to ngapurungo samram naltigi ne apply na sik inge na ngapala na pai wo fashion matching Narakulo man laptikin ke kom share na shik afin trap man na ke wine loing na ke usas kongan kome so min it utakot machine share akeshmen kastan got wana makalamingan Daniel sapta si fosingal lu na ecclesiastic i korsingal al kors kumisingen na shike kastan got pai yakay got Nakulo man lap kastan man na ke wana ilakalamira desum na ke me place name tolu na toko yang ngasum na ni role pa main speaker la sa leta ka aro introduction we context na we ipakos may lakalamingan tapang mas mga display ke Tuesday lesson 1 lesson chimit ke 24-25 Abram Sie Mwe Loang Mwe Read ang pangan siya na si singal tolu fosal kos na ke singal alkos kita ex na ke lesson siya pangan kemainge Abram shock laywen aktak taklal aki apran na kesak all sanal mamre in an Abram letayak long si we na sin LEUM GOD passage penangan na ke sifa na ke shenrian tarile kun walalan God pangan keyword si ma tigin nila kalimipin nga walalan God na ingena finrak tolu maga tram gun ke tusta pangan kadis ba me kalmuni ke pelsinge masimetan pangan takan la
masikiak ifans oro Abram el Mucsai Sie Mwe Loang siya. Aklu akketeyac shuben or malal Abram na aktolu orala siya may esma kenin likiyac ke siya pel makade lorek ma in mo lum. Rala siya physical reminder in akalemye o ya makadil esin assume ke wolacna ke mo lum shifena. Pangan lay sinem tolu may poinkat na ke malutut nga kamalutut siya nga. Yan nga sumnal tikin nanda ko mutawaek ke introduction na meeting afar na meta nam nas wiya na tural na kartina finan ponpe tanam nas met matagas tiginis mira paingkom kulomalap langlak na sin tamnal siwiangan kamalal cho kaywo Marcy Steven Netlik kulomalap nga madala siya kuwampe fin pa kasyap nga tawong la na chem sila siya pangan Always. na damtel si wiya pangan el pata kete kom kente usnal ukulta mala daw shoot kente kon usn thank you man Classmate lang din. classmate pangan junior san pangan kulomalap na junior kaya man ang lakpen na sin metalas kangan el sumata darstling klik sinata lalas kanyan Georgia ingin na kal pangan Marcy lak kal kulomalap Marcy langlak na sil Steve kulomalap Georgia kal kulomalap ke Arslan mat nagawa tigin ka daw shoot pela kon fast na met Una kulomalap kaksakin God kumakaliminin metlas mga tagawikat ngay kawiyas tamas tiksin dir akalimin si planta lipsha kastan gat man wangan alu nilash well we saw this area akalimin si nga oh Syria now well kasi ka kal kulomalap si be mawiyak Australia si nauro nara bange raw white web singe tagain kan gashakat kaksakin kat ke katin kain tagain ike apoy kada fast na mate katlang sipe me orela condolences slash na sin met lashma me fast gi kat ngepe na bange si sipe ma tagan gi kastan ka da nakkai kat katin kain kalam ke ma ikek na se skewet ma uska kwan ka ata tamalipan na ke meluti si makataka ke nge nga metinga advance na meta nga ke show puksima pange puksima me lengla KahsInKol jinge na ke bange nara masing araw nga ke akalemi ke konven wikat ke wiklam nga luo ngay na phone na ke daw ke sitem bane ke okas ni ke okas yasho kumekain ito ala kung pasal laki wa puki pa lang awan kung naksafila pa laki me yes nga na mga kayo ya akketeyac ana ki lesson aims ko mama malutiya da kay ngasyak na kay ma pamalipanin me akkalim no shesket fanatari introduction si mga taske nga si fesi mamali ke nga fakla en anain alena akketeyac sacred space na mwet si masamram ngayon at lali na ke pwede closing siya rekla na ke pwede mo siya sign a contract na ke LEUM siya. The deal is done. LEUM siya nga kakaile. Na LEUM siya nga nilikin LEUM siya mga kakalami ke LEUM mo pa. Kaditala LEUM siya masang karangan na nagsiyaw siya. Katapela kat itala LEUM siya nga me efin yokla kakain ka me sikyakle. Bible fact mo, ewongan mo ta, munguprit siya ak, di ginantayin siya loma da akakain mo. Nara, loma ilma na secret siya nagisya usi. It's not a home. Efin, pastama oraro keman, malang katay lale, me takle organize. Nara, ke samram siya akkalemiya ka, introduction siya samram kin naki, me naki LEUM siya usi nga, di LEUM siya dal, nga mo, te pisin ke, napa, nga, ta pangayan siya ma, nanak siya ulalo sa, dahil tangon mo, home sweet home.
na poste in lom silos aspet challenges elia ma los polakid. Sienen singa kedel mulla lom si del utjak del lila. Alasnan shawl del nanzang aksasya yela me kai sima ke lom singa manan crackdown. Inorela nagi kitchine. Na fakla sima del kiurela pa tail ki me patrum lalosa. Del ni kan na lamang ya na kang na pel lalosa. Tasak tayo de ilustra lamang ay. Nara in lom si silos nge el dal replay kai si significant memory ma sikyakin siya lalosa. Balik na daldala oswayakle ilos kalak fin carpet in lom silosa. Aspel del or a birthday party ka fin the family dance party nge. Madal na ne ukasak pa neighbor nge daga sam na silos kaya complain. Christmas malalo sa in share gifts kapati may gifts kanin mangat. Na fakla fin pa pisin ken long mo kan sam alam po sam de kan saman. May sira nga sam ki mangya. Kat fin da ka naki Genesis saptas nga lu na kisingal dolo. Na metliki na saptas nga lu singal dolo. Mana kayo wa metliki nga El sam ki mulin sifilet. El sam ki mulin pride. Molin si fena self-glory. Skeli mesera genepil. Mesera siunia siya. Molan met peken bangan. Mesera foot-le. Sieta for sin de bufena legi inkasawa. Maki pride. Nali kanin mga naga efo ka masayak tower sinap me inkasawa, Dar of Pacl. Narakade Lucela Abram the keep molan met bacon na pangepesima Jewish nation na mutawaek. Fala na na eternity future. Ngakom as Christian kitsiya silmisya maulyaka. Siya Abramil me papapat man met lalfungiya. Kada baka insamsam pinmangan. So ke pang na silinge. El sisla na kewa hindi kain mutawaek na kesi lom sasya. Na kilda ka nga sabi lepen na siyan yan si masmanyak lang Arsenal project may kirela na ki en malata ka na wiyan. Tasak ta siyas. Elispellal, in fact kulo na sin God, in ka inorela, siyan lang kan kaksakin God. Masima nga kung matlalalfong niya enina nito pa kasi nga set apart. Kumlige pang balik na din kat ni kung kanso mag-chana si sapta singalya ma fakya gilosin som na siya final Sinai na finige priest mga hindi wimdan gelo sa online tolu som nagi sacred place nga nag-spon shopon final Sinai pangat na si may takyang ne masapansin Moses ma may ngantang siyang ang rarmen as kusus ang palalkanin masikyak los laen. Set apart siya Moses is apart from the rest. So as Father Abram. Nara utakahil ilan kan samtayak siya usa siya. Anak siya usi malom siya nga siya na fa descendants lala dalik na tala. Fa oana pusin me pok wen na pange masimatak ko inakalemye na si kom sinsiyak safla sila tamlipan na me si mga kumkay nakalenye inkan kaksakin God me si makat kay nara inkan nakalemye wala nala anaki apramel shela en siya na en na osi inwangan masikyak insinga talenkan kaksakin God na introduction na bangan siya eva capture yak yang nagi may sige kapin malututa. Tingin ang alang si flock na rol. Tama lipan dalam monotone le sam-sam na nga transition nagi mesik yakin pel singera fasim le Mwe Read si madat kan kisapta singal bolu fasal ko fanin gisingal ko sige. Tama lipan pela na flock na room ang ganun na transition loko. Kung akollah kya ingena. O sitak lagi el batten de bugo nga vas na mit. Listen context. Listen context yung kung finali
Kasinsiyak siya mekalmen listen context. Na metiking akom kan shaman malutisi ngayon. Ngalila mas tamliban nga shaft lagi introduction nga kesiyak siyum la agomin kain ko finiash mo magsisyo ang nagi secret Begin list fashion med, shakluk. Una, Fashion med, dalo mo. Okay, Kyle. Na ingin nakatsum listen context Fingat data ke listen context nakadesyaman malutingan at sinwet mandata pagkipelan dawit kasyang school kadesyaman nan kilang silas. Kadesyaman na malutut nga masikyak in Pelsyo kadesyaman na ananas internet ma in Pelsyo. Wangan. Nakilesen context nga follow yak lakat ni Pelsyo ma foot le da mi fligi Garden of Eden na masingan sikyak kesipin oye si matamalipan el riti ke Ecclesiastes subtitle ko fasingalit ko siya na ke vices na ke humanity sinfulness nan mayita na panangaro kadit pangol baba Abram nandaga mutawaek siya oye mayan humanity sinfulness siya el sikyak in pedyo tasak tan musing el siyak na persist siyak na asne musing na genek si fan na insan kasha ba katapale mailorela ki kasha ofela singe il na len restore na pa il mutawaek ki define restoration plan sila ki Genesis na mana kayo ma anke in civil be aksasia la followan ma plan of salvation sila inge na mwet singe eliate nga lemeko sin Belgium en el pa opera maske Genesis singa luo sapa singa luo el pa el lupuse ingain ak fascila restoration plan silang katpapang na tokol na pa balik natin nga descendants laling Eva shamon yakin kan dafula elos pairs lagin alan kulacnsap si may mukui ne pasyon ba si magkase eklemet katpapala sa pama misya si pamisaya na fel ingkanda kain orela si creation sa siya na mga nasikyak mo kayo na ke el siya mawangan makulukla el siya ma-faithful bel na kayo el siya wen kulo si fon ng tingkat pa Jesus Christ na true Jesus na mwet si kaya na wala talik na tapay prem elos finalalalfungi dalawang siyaw kilalalfungi likina in issues taki me nasi inta bloodline lan kapas na sila prem na faxilal Paul da kaya kelatiya tolu fasit kos e pero makos fasingawan ko sin kasyo el fakya kelatiya tolu fasit ko lang kimainge kosin kalim kela elos na sila lalfungi pafite na painadal iprem nali one in a physical birth a spiritual renewal siya in sikyak kesipin lalalfungi pasi sara kita hastipit si masamsam kunyak la kung nga ini nangan peptides lagi ko fangay small mapat-pat mas na fakla lalalfungi loma pa emuli kumleo kung kain so peptides lagi ko minteyac kapente panaikla mo loma lalalfungi lom ke sama tal ke Jesus Christ vinchak singe na polil fak pa na sinwalil Roma lang kimainge ulang singe akwa kifin lalalfungi then arula na kalemla ulang singe ana siya may katilan kat siya wangan molo na finfulin talik nadal Abram na kewa kaya na silos mo kayo na siya akos masaap oye pa na silos siya lalalfungi oye na Abram na Abram il papatamars na kewa ingon li besinge Abram ilitayak kilesin singa mo inil pa Abram. Il akademiya ki lata ipru ma il pa papataman lalalfungi. Na samsam gunla is described
that way, not because he was perfect or sinless. Kadita lalo lape kikiyapsi. O de makipom dancing mauya. Why? Mauya pasarai. El vayak pesil nankiel. El fact na tafo si wosya. El na fact la na fon. Nara kada accountable katfin o meet mama ininayakin fakyak leobe. Covenant silang God nga mutawaek ke ulela silang na sil Abram. El ulela na ke en. El ulela na ke pakasing progeny. Progeny singe pa na ke descendant. Full na ke full natol. Sulbe mainse wo. Nali en fulindalik natol. Mainse wo. Convinsum na ke Deuteronomy lumulalgos. First sin na ke singalakos. Convinera mga inse wo pa ito kakeo. Whereas confin assume na ke in siakos, Deuteronomy lumulalgos first singal lemegos na ke unmul algos. Illusion reality siya na siya na sila nga mga fun na ba ito na siya. Na inge na conversation siya ash ke siya na siya singalo ke Papa Abram ito ka na ke pitse singe ke ito ka ke pagan world singe. Ito ka anay nalang kulacnsap siya. Elta ka in taurela kapash na kasil in mashlon humanity meta el eoyepe kat papa. Nara taka na siyashke pataka na ke me sapta singal tolu singe la me artil siyorekle in national laws. Na may sipe mataka na ke pitse singe kat kandim tawag ke sapta singal laws singe first me ko singe nelpa lot nephew silal Abram. El will al taka kasin siya ka pa ka-invite dia kailan wita ka kail taka mo kayo na. Nakita ka si Mael lot el wita ka nga elus kanin elya problem taka. Siya ka na samsam kun. Na pa lesson context nga samsam kun na. When ti samsam kun yak mo kayo na nakien a samsam kun yak pe naki flock. Pusin kusuma nataldal mainan kita kat ewayepe enin mata nakilomnisma na kasinsiya ka pa kili prem ta kanita ka arsanan kusuna dalos nge na delikiti fakya kofale na ninsan kati kaywa telemataye na pauskat me na kaya nga main kaya si makalimiyak ngayon ano dalin mola dalon nomadic na castingan na takobe in akketeyac me kalman castingan ano natin mwet me for forma ano tepe na leta la kya lento ko de la mema mga akketeyac ke na lesson context singe taka in akketeyac na ki mesik yakin plan bel singe metiye da Srui na ki ipakos ke maluti singe semta ke genesis saptas ngalulu fosal kos funny nige fasting alal gosa asi pakos ke apela nga kakinasin batsiwiyak ne tam lipan len kain tako me shed some light na ke mga kalimig introduction na we lesson context na nga ko lang nakiipsimit ne tam lipan pela na siya tigin kumgulo man lab ke akketeyac ke introduction we context han context ngan ka chilban na flok na ne ke garden of eden ako man la kalam ye wo original scene ngan lucifer ke pride siya ta foto lulupu fan walal penataga elos pa kadito tari kalam ke ma podil samram kun ke laita lang elos pa principalities fin fella sing ta shakta kadito la kadil shakpanan control ke mana kayo talam me kat kalam ke la inkenik so ngay nan ta kain kasao me Emmanuel siya, Messiah siya. Atash siya utakarun, wana kong fakangan. Secular or family of Naur, Abram el taka ke usingan taka. Teke kola Abram, okay, sipen na lang kalang yok lang kat na sila. Sipen na sila la Abram nan taka. At iki nalala kapasyang na ke kelatiya me tolu fosit kos we roam akos fosingan on kos. Ole la kalam kayo alal fungi
faith alone in Jesus Christ alone ke New Testament. Takadin Srui ke mutawaek yan salvation work sing redemptive work sing tako na ke karda ni viden metigi ben na katila siakosten in shefalat nga bara katashke situation katashke nga talame through one man makulu kataga na fellow through one man grace tako nakatkalam ke Adam si meta Adam si akliwa pa Jesus Christ kulo man laptigin ke akadanya na wowo inu si pacl lapsingan intaga akes makanyegat kadi nakalinye ma katilan si kom mo lakom ke redemptive salvation molin kanikin mo las kumail si na shish ke wen natal piye masikyak piya akal si makume wanay prem ke sila me lesinem nga kulo man lap ke aslan met nagawa tigin nga usut confession met nage ipsimetan falen na nage ipakakos kulo man lap well gulamalap gade sumnage ipsimetan damit tikingan kain we kominakalen bemot lash matakong etang lipan ngali la naimian do nila kalaminake sokas singalit kos was singan na manip simet nga sham kun nake offer sila liprem fact sila liprem na sin man if you sila ngan sila lot na sipe sira ipremil me orela offer singa ano nang pange mga kain akaliminasyon la kumeis kometes in fact na sin may nga akalimingi na ki context sila pos kusunatalos o hena kan sa fallen na ki me gugud matelas ke numeric earthsmen ladal na nagip soga sima yando nil singe katfindi na ki fosal ko singen fakla na ipremil fact na sila lot lelang ako mintiya ka kain o ebe met lom emet lagin tiya alain mayan kat siyaw sina liye kata discernment may takyang na sila premen sikila na void argument jinge islapel nara sang na sil mayan idalta kayo ni aski me occupation si fan na occupation singan pa nomadic earthman singan and with tough kusuma na main lifestyle lalo sa ilos solid depend na ki akollah na yan anin kain esang mamunal dal wina nen kusuna talosan na territory lang ng Canaan at Jordan Valley el fall na ki occupation sila los nga nara academic yung lang matan la samram kun na kiyan nga pelongol samram ki Old Testament la and nga flow with milk and honey kung vinesom na ki me Exodus tolu fos alkos mga maulang mata na fact ka nga na panga oedimin mololos na likiyac uselos melikianwe nage sifil lalap sifil mod ekasha fokwe basis nga fakla inan suitable nage occupation lalosa siya met Canaan met eat met armor met perish met met chobis mutawaek met nasalalel ba nga tamlipan pamtaw ken singe tarakta oet umesing in molelos telgi matitya uselos minagesien mafokwe akasha na mga akketeyac gibeke wikiyac saptas nga lulu fastongol dolo na gelongolit kos in kadin kain me sudbasom in kain ak me yokke vaksike exodus lo algos nge problem si madal tuning na nge ilya si madal tuning na ba nge ba del fact mo too much good thing basta le mawu me mawong kung saan ka na this abundant life in national liprem lat si vena livestock lalo sa pang-academic lesson context siya ini na sustenance nagi milosin kan kang na dahil ka nusod wisme nagi fall nagi weather me kuso naval dahil nga naramasi masikyakin pa singe ki too much good things happen singe
ke pastele ko shupe na dal nge problem na wo si palalos ngito taurela masi pang competition they compete na ke resources my harsh ngai sam ke ngalutu University of Washington na ke social work sima tu tingel fakla elang kumne spell sima ema depleted resources makatash kenge na lucia casting only the fittest will survive elusia sham kun na ke eludi kat ke oyenge nara elusia tasta si Reverend Thomas Malthus usia sham konola el fakla population lan meta emalina paseni na resources ay depleted in kainsang me sustain ka kite meta na papa na sikyak na sin Abram lat ke mutawaek sinalalang na competition siya katli peki pebble nata siya latena wo masamon ke molan mit peken nge kenable jana si sakos kadita shamsham kiyan siyo niya siya nakatita peke lisyo seko ke competition laltalan la siya is na pagkaitsingen kaya siya isusuan nakatita peke lepan si fena seko na mga taka na si kum in kain kasensya kinla nga kum kikat matalal fungiya kada fuit fria kainin o iya mausi amenin mastos nge siya etaka pe pasalla siya ulasya siya kadita la fin as kano yang la pesa kastalan kasi siya nakadeka pen sa lalal fungila siya sinsimen kat ken fakla kast nang ngal gipersima kat me mugiging competition na pangan o yasima aslalosa fasal ko singen el me anain si equation nage masamram gunla okay na in kain sang foid in dial na iktokyak en peki malos askenge na fosya ta fak mo yolyak felsi on yam dashing pang faklal eprem ke maingila ka din fashionlik shulela en makumlong siyan en afasum na yen lala skeli masinge babay apramen mo nephew sila ngin shulela en lalamit naskeli na kakum kain wetok lali lang akum kan roya singen fin papa kan nausi usu na sis kangarangan kangaislan one lokmit fa en lala nga sang na sindali kuya ko di pa ka mamawag ya tutut pa bala kadin kain skiloang li mayen kachamjam gen na en si fan na lakum vin vela pa en si mga kume pagpagike simla ines ke tombstone singen manan si perspective na siske nara en si may premel tuwe nge pa el tuwe in kanorela me offer sila nga na sila tang okay kalkom sila la pieke en kum lang siya Genesis singal dole fastolu fakla na el som likien we fast tu in kai sien gel fast in som na bethel el sunan sin bastun bethel high ai en si maelta aktak takwe fakla faladien en singan el tau sindu yafuko fit na bethel pa sien ma anain an langet natin ke region singan na fast met na ke sham singe kat kan nget la liela April or la offer si lalinga na si nephew si lalinga kamaka tapel sang na si April pamangailen akfasye nara maliti singa ta kana sirka din data isam kan bulela lan God elalal fungike mafa ko inge mas na fa ko inge ke ipusingan si fasalkos lalal fungila April para elakos ki kadel ta panglo lansom na sifil si kadel da wulang ma ele sang na sil el ta som ki fel sila at dieta la ele som na ye nara fashion ne oye si mal otela na si nephew sila nge dalin na den fashion li katliela April
orala decision si utela si lalma ekain ekuluk na silke. Na tek sa fakla tena akalimila kadil sang na sil direction. Tajakta tek sa akalimila lot kelis nge as self-interest lal. As man yorol si fena ma kena lal si fena. Orela el iso yesinge el te ange kikumpa papantari como tela. Self-interest alara elis o yesinge. Na pa sinsiyak si mataga nga siyak piya nga kitya na si singa lufa siye. Ko la de lashki lomsil Abram. At so may kitya na si singa lufa siyon kitolo inusin na si context sa kimasinge. Fakla, nga fa shootfulin dalik pas la tu. Kasen kat papa na sil Abram bange. Nga shoot dalik pas la tu. Elo sa fa mo siye mo tan fel lala. Na even mine la liye itngal me kosin belsinge. At de siye dalik nadal ben belsinge. Na kumeange. How is that possible? De siye dalik na de. Kung fact mo, fa shootfulin dalik pas la tu. Who does that? Na fakla, ngay akin si Wuyi ko mero, inemin Paing. From what? La kung saan nga na si lot lang sila la. Fast na mit. O inge ko me fa siye mo in siye wo. Na pangay, kachang kebiyan nga la. Me, producheni siya nga nag-descendants, mo in siye wo na pa en ba, ulila langkat na sila. Maki, oyen mo lang, civilization sila ngayon pa siya. Maka akin siya wo yelo siya, akin siya wo yekom, pangay matakakilala siya nga. Tasak ta ngay sil nga wo lo siya, sil nga wo iko. E nga akin siya wo yem tan fel nukewa ke. Napangan en siya ma aksafi ipsimit nga in kain akalimila. Ulila siya nga ko. Ulila siya nga ko, ma me kat paparsang na sila. Apramil sang na sila latlen kan sila layan lala. Na paya fata ka ki ipsiak lungen na ki EPS si ma sila layan. Ito ka ki fasingan kisingal tolo. Tamlipan, man kain usko me kumin me kasta ki ipsimit ngayon, man transition na ki ipsiak lungen. Lamala. Partimit? Lumalap tigin kay ipsimedan. Wana makalamyangan. Wana ke kunokon na ke Tuesday, Wednesday na kalamyan. Kim daw ken saptas nga lu. Week up in saptas nga lu. Wednesday na kalamila. La de Abram Builds elo somniki en ken na ichep kish ben shell. Shell lalap si masikyak ngan. Tametigelo suchat na ichep ha. Tukun nakatilakataye ulay lalal ngan. Abram ilchifena nanakyak na silchifena len. Fosnakin kishben elyan mo laliye kel mutanchikiel ngan saray. Yok ko din kalam ke masing man daw ken saptasngal tolu ko malutu chi matikin el champram gun ke fosal kursiya ke saptasngal tolu ngan. El nanakin sifena ro mutko or malalngan in casual sifena ke kapin saptasngal lu kataka na ke malutu chi ngan na ek lel sang o yan na sin tiksinatal ngan ka nephew shell ngan lot len chilela el matalaga lot el chilela len sang na siya lot len rela chilela lawan ken chingan dikina len orakan nanak silal ke kapun saptas nga lungan sifena nanakin sifena in mwet lal alalal fung mo lesson learn sil elotela ke nanakin mwet lal len kia pala pharaoh singan or pharaoh el tamasek ke serail walal ke katin belan tay chep ngan pharaoh lukalak
Abram we will Sarah will lot naral ta ko pamili tu chen ta ko akalim ik tok le lot fanal nanakin mait lakanil tin nasang ko Abram fanal tin nanakin mait lakanil el te sang na siya lot lin rela sila lal na ingin na kadeli la lot el nanakin mait pwede flokan na nga Abram ko mata rela sila la siya ingin na kadeli la oyen mait na ke wala la siya makatlike saptas nga lu for siya na ke tolungan katil rela tayo wala la cut in and put faith in what he said weapon na ngakum ko forward yun ke wala la siya ragal Jesus Christ nga kung tayo small mapatpat nakikat nta sano tagalala kadinin na kad we na makatit plan nila na sikom kadin si na ukukuin mait wana katlieke saptas nga lu na ke saptas nga tolu singa wana in si na shukin wol na si sfen malkan na lakat elima na kayo rush foshek tingin kumukulo malap panangan matan saptas nga lu we kapuanin sang liye transition siya ma Abram langan el tasang klik siya natin ngan sila lan mo metigi elarangan apa backfire pa ko makalim ngan sila lot ngan may unga yel na sil tiging kung gula malap nga flow na pala ni room Lumalap na malipan ke me takalomanin kain silbena awi ang matanin siyas na ke decision jingan bayad ka na ke ipsyak luong ngayon manipsyak lungal ta ke chana si single dolu for single na ke single dolu singan na alang si faksi lungan men li kishbele prem la de la shi anji ma la shwingan na molin met la na ra inge na il kum samram kun ke self interest la na the panang ra el tapala la lot de back me ang matari let's do it the other way around kung sila land mo man fang aisen la ko naman mag self-interest singa nakatsum na ke pasingaw na singaw tolu singa shamram kunan la ash pasingaw singa shamram kun na ke adan inspection je na bange me enjima nget la del ngetan lien ashkuf yoken mama ine na yagikshu na tan ngewa Paing ngetang dinga fakla la del ngetot ngetma by inspection jinge elila in fal Jordan na phone fal na soar arula na yok kofwe amadelen na kof nga na kemenem siba na ke consumption malo si vela malo sinret mo ben fakla oana emailan LEUM God ko oana fel itya na pensing mametigi kadel kanastan city Sodom and Gomorrah. Pensing a city of Sodom and Gomorrah so na siyempre nage me furiyak lao. Dahil ngayon na liye wala inspection sila lot. Nakun la and Sodom and Gomorrah pa na fintigunan na sila langan. Pa na at border na gangan. Fakla ashkofwe siya bangan si requirement madalin na ha. Finwangan kof na wan magkatiko siya na nadaldangan ka livestock lalos, di email lalosan. At di kayo naksuksukaya. Nara, elnget ang liya na ke mangan el me losla. Nara el siyartagin na nak di akilye. Nikanin siyela el saddle gianjima di penlada katoko. Ladel ngetot nget my lila in fal Jordan na phone. Fal na ne soar. Soar el about 64 miles. Kaya jima lade prem to sham buenge. Kelwala inspection jinge. Na down jinga na yokshipe na ke seulal lata elige. Na pa chena si singal yata katoko. Mga tasha ke chena si singal dolu. Genesis singal ye for single algos na getol mo daga ta kalamila and Sodom Gomorrah furiyak destroyed destruction jengan
ano na akkalemi na paila molin mwet silalnge nake salen muguila silalnge pangan mata kokke na tena daka nake inusi oya sinasilke na fakla nake silela silallat ngen fastingal si daka fakla oinge lade silela in falvel jordan na phone lal mukuyak som na lelen katale kanin katale pa east Paing laman fashion la de prema. Inge na daltakanit kate bang fasting al sifac la del tunje fakta sinangkol sila nge Abram la bang malash kia choice sila nge sulela sila nge eliena eliekova el tangon mo choice na wo si balwela nge na masamram ke katalep to fanatari akademiyakla Ashma masikya ke KahsInKol katalep ka east ma reference kya da kata then awo kat finsum ni ke Genesis stol singal doli for stolu fakla nga ready met nga jida ready lang na som ni kian we fast tui in KahsInKol fashion som no pacl el sunan sin marson pacl AI and si mail ta aktak da kwe nage akademiyak bel nage wa might see again travel nage and katalep analen pelsimalera la o yesingan commentary academia analen fastigi kat matsingan ka elos ma fast na katalepo elos fastigi kat this is a reference again Adam Eve they were driven eastward from the Garden of Eden. Genesis 12 wala ko akademia masingan na Cain el som ben the land of Nod el som na katalep nakatitapela mwet Mucsai Sie Mwe Loang kamata som ning kasao ken pepola el al move penage eastward orientation destination na fakla kelos for Lion katalep elos sunsie and the bash president Babylonia akukiwe kinga fak mo manakewa ma me samsam kin katalep kia east idal anan fastigi kan kinga saman masinge masima ta kanan innaklaga pa mitlal met medamta isum na west amasinge dal move away from God pa anan isinga kalimike na first singa losing at the kata samsam kin nage destination lalo sa Abram el matanay ng Canaan. Eladel sumakugin maslon sidin falfala at dulo ko nagiwinaktak sil fototo na Sodom. Inge na ale emphatically akademiyak la el mataftoto no Sodom. Inge na enji maslala panan sisken enji ma efriyak solver me. Nara pang akademiyak la panganen sa silusan Genesis singaw fa singalia siya ta kamet kimori chinga fakla mashal lalos nukewa Sidon o ito na air basaut inchirar upkaran na kaza pasien mamayo na requiem singinge shola nakatalap in Sodom Gomorrah Etma Seboim upkaran na lasa fact nagi kalmen masinge pa Aisha fakla wangin mwet fa sifil be mutawaek metakas pangan nomadic lifestyle si masamang kine tela na nomadic nomads molin met takaskas lon arabia efatie sifil be de lokonak lom nuk selos we wangin met sibert fa sifil kite un koso natolos we Masinge akademia la nagi en madal takay ni hotel en dawe. Long story short, met nga din molin metlal latara ejulelayan si na pa todo imit na Sodom Gomorrah siya emasal. Nagi yen si ma
ilosar swinge for single do losing a factla shabram bunda ke kulugian environment singe yen siya mwet puya kulu Eric makulu klein got ke ilos silela e premels up laten silela latel tena ngaytangin mut kula ko en si mga silela nge fuka moral climate lan mwet nge fuka o yellows inge den malina ke kofa inge den malina ke finshonena alte shukla kofka molan mwet ma upgrade na ke ko siskenen mga silela ng tawag kaya molan mwet Sodom Gomorrah na panganen si ma election na patatlawe mayen otela sila ngan sa flye kishipen oyema mol safalashwe na pa kisikyak oye matakaw ngaye na elos wibena patatyang nage maupe na panganib siya kluwa na malipan na vlog na pala na siyum na nga transition nagi iplu siya nga siya alaf toto pala nga oigan na siyum na fa kadak siya feel lagi ip to aktolu at ikap ip akakos tamil kumgulo malap kya kate iwawungan nga liyan ang may tigas mataka likiyac pacl sa akin ng ausut pala okay kung fashion made na kay lulalangan Netanya Mucsai ikaw kulo malap tamil si wiyas nga nila ba world travel kulo KahsInKol page kulo malap na tiginis 1,000 kulo malap tiginis kulo malap tamil Treskal kada usut pala kung fashion made na kay lulalangan kulo malap Wala, ale, toto iplo siya yung napangayan si mataka na siya wala lasing nga. Wala lasing nga taka ke fos singa lakos, fani na ke singa longos. Na kim tawakin sapta singal dolu, fos singa lakos ke singa mekos, samsam kun na ke en si ma apramel tuwe nga. Elat tuwe ya. Fakla, apramel mukuyak sumna epron, na tukun la del soma lim ka del fak na sila prom ngitla yin si kum tuwengen likiyac yan nukewa epang air katale proto epang north air south katale east eroto en nukewa makumbingen ngay shoot na siyum pangan siulela en na sinfulin dalik na dum pangakalimia kape nupen na silang kain Sige, may farmais vaksingan men, basic nga liit nga mikos wangan talik natal. Na efa malom neto. Ke vaksilan gat na sila apram Ars an expensive anan alena lais lang na ke ulala na ke territory na kenen. Kung hindi na ke mas akalimye. Na enel duwengan bayda kyan na silgiya. Na katfinlida na samanyak na gifite lalapraman. Na samanyak pe na kelsife na fite lalan bayda ka kelaisik meyan. Na etaka pe ki elsyama taka ki ulela lankad. Ma efat taka tamalipan ilvakim tawakiya. Kitaksa ko lalapraman. E fani ni ki meto sapta sifas sifanin ki meto sapta sifas tungo ni mekos inakataya na ki takin vitesingen na eprema na Isaac pangan masamanyak kaya nara ki fast ni samanyak na ki me ulan pelduk ma fashion ni lemel mise maulyak el tuyang na sil kiurek masaptaya na sil Paul na Paul Miguel mutawak Mucsai church nga el fact na sin church kelat yalang hoingi karil dorela ulela lang na silit prem and I sin sif den happen masamasla the fact ke for the purpose and the give it si fun solo goma etako Israel menge patako ke Christ na ba ela kalimita ka na ke Efes levas sang dalik pakandan natal
pa progeny si mas man yaki fa singalon ko singe fakla ngai fa siut talik na pa kanten na tu se wangen mo de fak ko in oekla e fa fushesh in owela pak fin fela ligitalik na tu pak makat na long ligin pot nge ka pak penal kinyan nge kat mo dagat ko fla oekla o kaslan gat fakla talik na to e mapangay pasien fite na to na rik makanyak fite singe ke en singe na folok na ki faksila dam liban gem dawa gi ke genesis tolu singal me ko gi sion ko sha ngalong si rik makan gas singe fite lan matan singe e se kulukla na he mala ko siwi na kumemot ka na wagan fite lan tan mukulay na ni likiyac si in matan in kan conceive ta fitelan tayo si masamram kunyak kay pangan matalev at ako na rol Mary inos wala full sini pangan masih masamram kunyak na rela standing ke seulal Abram kipel patako beji masim na maluti singa inalin na pas na pa future family sila ini nangak sa fila ki masing na tamliban at kakali nara Abram rekletur sinasil. Eli stari malanara. Sapta siya fasilit ko fakla. In fascista felsing in a phone. Mayen nga esyotlong. Fingat pacl wala wala si. You better believe it's gonna happen. Ora malak kumin na lalfungi. Narel saplen kain fascista finen in a phone na. What does that mean? Kasi ke oilan siya ke met ke ancient rolla konfin fash el shishnya ke wa nga assume en nga na wala mo malo pangay mama instruction may dakyang ke survey of land sima me ke katpapel shishnya nga sapin fash ken naksafi ke vasingalay ko singa fakla pangay me inkain shaklay wanak tak singa ke mainge Abram e shaklay win aktek lala e haki apkran na ke sap all sonel mamre in an ipron e letoyak lang sewe na sinlem ke mutawaek asamram kin na ke secret place pangan long si may prem asamram kin na nagit directives ma itakyang na sila slagan pangit toplala e silelayan si mile ton ngol southwest niki and pacl pacl ke genesis tolu pas tolu belak tolu nga ritin si bangi masing na som digian we e fastuin ga sien ke fashion som na pacl el sunen sin maston pacl ai en si mal to aktak we na fakla anain elevation si mal tuwe epron nga sang masilang kan tule we ngeti and Sodom Gomorrah SOR. Na pa akalimila ke Genesis singalakot faxing ena. Nakisensyak sige ipremil rela enno o si inge kaksakin kat nge monument fakasi mga kumorela inakas maganyiyak ko ke provision ke usung makat kakasabay sinasik ko mo. Nakisikya ka ngayon kate ara fo kya kadin fakat ke wala na sila nge wala la la sinmet liliyamat lalawiyas atamlipan pange en si mga tuwi ke kadin kan kaliye malutisi nge iplo to ko abang pela nga ko kan assume nakataga kaliye ki may sige malutisi nge global Digin kumguna malap kya akketeyac wowo katle ke na introduction we context an taga na ke bakusngan na nga akilin may nga na flokon na siyum kun taga na ke may singan tam tarila na malap ke malutud mata ka ngam ta purungo long tana en shikomo na ke ulay lalan kat na sila prema pataga ke ikek lalan gospel ke Jesus Christ lala aki en shikomo arsin kasao kada som el ulay la mala som rain fakelin lom sin bapat malafloko
Lefaloko. Fingatli sila da sila lot ngan el salaklak shafla pounds pop alle kalam ke environment chi sodom kormoro ngan. Mashing ako marsh ke nge wana pide la kalamia ke leta lala. Mana ke wax sashi ke kanmen fago pa mana ke wa fela wang na shine kaslan got wana chi la kalamia ke meliti lalinga. Kaslan got yan nanituk mapat nakadito la kaslan got ko ke gospel al son sapta si fosina ke tolu el nanai artnai met me mana ke work le truim son sapta si fosina la ko shakala mila kasa ikla mwet pa Jesus Christ katali kalim ke malutu chinga tagain si bakay gat ke walang makatil sang na sila prem na sil many years ago tago phone na tana shakpan alalal fungi faith in belchinga sunay arsh masap singa la sunat ko okay shipin na faith katil panglul epremel fastokol kat el tinay tala me arsh meta lalal fungin nangakum taga penashiko mo katakal me kemta ke John 3:16 el lalang kenek suelang mwet lalal fungi ken kenek sunge if I small mapatpat ipusingal siya tikin treskal lakal me pa oya mga kuminanas kaya pang faith in Jesus Christ alone katasum na ken mula na mol mapatpat na kaya ako marsh kaya katliye oyel Abram lot ke malutu chinga apply na siya na weapon na matigin na lakalim yung wisdom experience there's two different things katramram kan wisdom pa kung lotay la mamit Abram lot arang nakum tuke kumar makin may matalangan inusot kalam siya ka wisdom siya experience pati ginila long yaw sasko fakya male itak yang machine siya mamalete el experience kin masingan wisdom apa katiligas nan tang asang long yaw sasko na mata ka na siya Srui kang mana yok sipe molin may tatikain moli katla Abram laro lati laro nakataliye pa nala som na ke kapun ka influence Genesis na Srui Abram me talsife na sang me matayin kulacnsap sila dalingan wala Abram mutul siya terala me Ishmael elos sife na sang na naklalo sife na ukwe kara mal elos tina sukat na maapa na kat masyengin katina kan soklama asyurun kat mata kya akwaklan kat will oyelan kat katesom na yung kasaw kat promise siya kitay mo mapat-pat siya wangin na pailiyay na kanita kya masyengin siya mga ito ka line lalalfung lasito siya katita la katesom na yung matlalfung pange mislengan si ma takamta kesapta siya lu taking na sila Abram akfonya klesil Jesus Christ nakat matlalfung yung church kanta na sano takalan lem siya when makainis na masing when Rome saptal kus kapun Rome saptal kus akalim mi temi siya kamol kamaifa sikmeng wangin makainis na lang si kawil siya kat secure dar fingatalal fung aragulo malap kaksakin kat kaliti wo wine wana pero na kayo wasil tikin tres kalinga katikas la yes nga ka 24-25 KahsInKol sa sinatar siya kaya malutun na wo siya in siya refocus na naklash kay siya walay lalangat na siya kay siya lalal fung ilash kay siya ako malap kaya arslan nagawa nga flow ng pela na sila tagal na kaya may siya nga metigi kasango na manas di kaya masih tamtale likiyangan
tayo na si crack kayo kaksakin kat ka mo lulap kulomalap tamtail na Mildred William Prescott came tel kulomalap tigin pangan matngan taga kaksakin kat nga we walalosin kaksakin kat ke malutod wowo kulomalap tigin kadaw sud pela kun taga na ke may singan nagat kaliya. Well, glomalap ki kasha na yok mata ko yuman tamlil. Kumaksafi beram namumaki the greatest chapter in the Bible. Romalgos, Molingan, Bangan, Me, Sapta Jema, along David Jeremiah Jamram Kun, Gale Cancer, stage 4. Kaile, along, hindi kila pelikas meeting asom na ki, ordeal si mga aske. Akulo na sinkat ki, matlalal fungin sing alip Israel. Jamram Kun, Romalgos has the greatest chapter in the Bible, according to him. Nakingin na kasama ki, sapta na yok si pesi ki, mutawaek lan, me lalal fungi mutawaek lan me sharla liki molin met peken ke mutawaek ye sham kun na ke ngatamalipan sham kun ke gas may dak yang nasil Abram segat pangpen ay premiena anain me directives may dak yang len somnigian ni lashwea Genesis singalo fa sebang Naisista siya malaplalo tako napakadakkel milaladil wilangan. Katfinget ang liita na katpapa ilarin sikya ko yesingilan takaliki mol ki paslala e mutawaek na ki New Nation si may laskene. Na New Nation si ngam to keleprem takati pa usher me takani ki Messiah levatako. Lashkimot ko, maplabe masinge. Wangan me, shan verslal. Na, at lalbang imo, mat nagaywa mat sista loved ones ang mga sikyak na si. Kailu siya, kailadil tekalong da kang agsinsya ka pa. Kaya sikyak man nagaywa, siyak na kilatlan wilal. Takat nga tali na kemultisi nga yokshipe iya ka sikyak kitao sin lumet tiki Isus selan lam Jesus Christ. Inu se salvation jinge. Nga kuminti akshikyaten na ke molila si ma. Matawag samang kunya ke prem ni fa. Soloso ko nga taka. Fute singa taka. Ke Jesus Christ. It fale as a living sacrifice. Pero si fun na. Amet matawag maganyak molan me. Siya ke kusungin ta. Sang avun niya makluklasya. Nga fakken na ki katagang kimalututsinge katlutipe kikunokon kimante tustiala all of famers ikalalal fung ibange akatlila molin metlal elafakin la sarayel matansikiel el fak na tafo siwosien ram siya mo mawiyel siya pa mawiyel tarakta me el bayak yaksin makiel. So, kaya chanong kita sin luo metlegi isus dalam lem Jesus Christ nge. Liak kuya petsi nge. Abram si ben nge pachikin kesekan lawon kulo si fan na natal nge Isaac. Ma Isaac elusi to nga ututyak na final Moria. Likiyac fin busel. Ututyak ken nge utyak. Tao sin luo yato ko. Jesus Christ, elusyak singala, ututyak na Calvary. Diye. Katpapa speria mo lal, Isaac. Isaac lang ay katpapa. Ilang papa. May kisya pange, may long nga pange, ay ito nga pange, tiya may kisya. A fact sila ba prayer ba, God will provide. Na God will provide siya pa sikyak kiwin kulo si fan na naman matakaw. Mga pa sikyak to, ta ensi matakaw na si ngandi ke maliti siya ngayon. E premen nakikiyak, e siyak na lang siya. E lusi define intervention ke mas. Sikyak na si Pharaoh, na Pharaoh ay lang. Tiyok, usim tayo sikyong, nga patigya siya kuman.
Na separation si masikiak ken si stasya ulala tako ngay mutawaek sa si sikya. Na tako na si kom ingan nan ka ke pangil el tako ngay. Nga ko may exercise for kaya lalal fung ilasyo ina na papay pre. Pag challenge si matako pag kapoy mo yung singa. Kikatlong maluti ngayon. Nga ko may akalim niya for kaya lalal fung ilasyo. Kiwan ko si fan nakataba usin mo likat lang. How do we exercise our faith? Napangan me kaya po yung si mataga na siya lakat ka na raw nagilal fung isya labay prem. Natamli ban pangan kaya po si mga lang siya pero lang aflon na siyong gadin kali taga nila siya. Lumalap na singkat. Pataga na kilusya siya. Al closer na wo si pangan kung kulo man lap kung wrap up tako usi mai mai msingan nakasinchet na yok si liban kumera fika kunoen na Abram papa Abram kilalal fing loman yok na pa si pe kulo man lap ngay rasham from toto in kali aklin matlashken ng ausut pelakun rasham from te proy kali eko kal Lumalap. Basta met. kal kulo man lap klon chel tigin treskal na yok tigin na kayo klon sin kat kya may kek na shell lentaka liti ka to ye ka na ngay awlolos kayo pe nakalin kum kulo man lap kya arsloman ne ke pelching katalle fin shap malalap wana la kalemia wiklam nga luo pakate sommang wiksheme da pakat next week kada shamram kal Solomon key leaders oyen akfalet oyen me worship lal na sin God inakalin wolacna lal na shelos pakate ta ka liye kya koto ko unicheme nga aro kadalle shu kaksakin kat ke el ikes na shesh me kataga shun pel singe uye ka singe ka ke eka singe usom lalal fungi sema tikin treskal from kinkel Abram na sikom kade arafaka in oana Abram along sina pa shal shil shalalang el kadil fa malen kisyakan na Asia Isaac sisakluk Isaac elso moralen kisyakan la bakil lalal fungi Abram somliki and human shaloman el tuyak pesom na fingat liye kapashingan ke chisya shel taga pangun matamalutu talingan elos likiye pennek natalos ngan tal taga me fisher of men talekle taga us peng mo singa na sin may tan taga na ke mol chaf la singa apang kalensap siya katashkanga taga ke lalal fungi will move us to execute makatil kekatin fat na sin fellowship loss fellowship in Jesus Christ na kekat nta ke lalal fungi singa nta ke wolacna kata move you to share when atikin treskal rang in share gospel komte ka in mawosya som okan lam mo komena syuk na maningan nan kat penkom kometa la masing pa yok shipe met para chija jel taga misha kya kat no fon na in mol kulo malap kya atlan man nagawa silpa kalwene kulo malap kya kataya na wowo makataka weekly tuo kataya taga wiko wos pefin ikekla ketuste until then God bless you Shalom blessings nagawa main siya wo nagawa in wikat kashi there's some real tikin treskal landaga rasham from we proin kalia tigin kulo malap Oy, kulo kaksakin gat game. Kadakalin kayo met US matagaan, beti gat kalia. namanas kulo malap pangatiyak tamtal si wiyash asmalin kulo malap sister siya asar soyo katala kaksakin shuni asmalin kulo malap kya aslobusan
katakalin tayo mwet ngan. Tayo ko mga Una. katakalin tayo. Kilomalap ki Arslalosan in wikat ki ma katakan ni kaya ki kum sham dam liban masi matakan na sika pa kadin na kadin get out of our comfort zone. Get out of our comfort zone na masi may nan basic kuma pa. It's not about you or me. It is not about you or me. It's about our Lord Jesus Christ. Na fin pa kumni Paspekat sa langyak, siya sa fongyak, may mate wilang sila siya. Di malas pa rin masing Malangkat, naskimot ki masing mweta, inanan mole, kadinan mole. Mweta rely sin katli leaders in kol mola. Fulfill in fact masing mola siya na kalas si mapatatla fukwelik. Even fukwelik, katikan fulakon na meta. Kat papa mga fun na kan restore ka dil sa pema restoration ke salvation jingan muli katle. Si masal sa lalasin ka na uliyak. Taka na yurolo. Ila lipshikat. Now let's get out of our comfort zone. Fin ni kat tewit tu vintron jing ifakak. Neper lasha kat alik na atas shewlar kat mutawaek yoro. Inkan fakak ke gospel jingan. Masifena. Maramdaw ki KahsInKol, para pa ki EPS. Ngay tala, siya ula ka bangon, mamasing ash ki nga, manangata ka fakak ki kastan ka. Ngay mama nga siya nga. Apalakan na pa manifestation ki kastan ka, ki maorela na sika. Ngay sam ki oye si masikan sila prem nga, tangon yak nga na ki Rick malaga si Belen, pensi nga mas na upe. Mafaklang ako florela, tel kirela i-value sin chilo. Tel siya nga del bangon yung atin na flogun bangon ako. Nakasum, delo tayo tayo si sila nga mo, go ahead, make my day. Si sila na kilang si lowusan. Kasi aflay ya, kung nalas yung kiyak pa na area, depende nga ka tayo na siwos na. Li, nga takal kis etuste ya. Ngayon, iti kun rekmala ko. Then si fan nga vas na was, ngayon, iti, Stosan din siya ulaka. Kung lang ang fulwan nega. Mga pangon at plisman ko, Kosrae na impact na stosan di ko. Dan kaya pangon at plisman na balik na ata siya. Katin pa lang dal tuli. Mga mataprekin o yes, yung nasingkat papa, no nakmanas. Ni metak makin yayala. Yematan mwet. Akketeyac milapan wala na lang silong nasis. Nang akin asyo masing lakat siya nga kumali na sing it'll bring life more abundantly. John single for single ban. Siya tanil to gain kusela talik na ta siya. Kaya pala akfo siya fisya. Pasumarin ka. Having said that, kaksakin ka at kita ka ni wowo. Finsha kusin ka in mano. Kulacnsap makusaskan ka din ka in chivitbe. Follow na ke maliti na ke Tuesday fin along silang kat ege kashalan. Pamlipan ash may fakirum la la fanga khaliye taganila siyang alang si orela special kulo na siyum ke o ye na kayo malutut siyum ke finit ang mga lowos ke wangan tangan si kaksakin kat kein wala lusyan kaya tagani ke lusya siya nga lamala. Kulomalap tigin fast na mate kulomalap. Dahil Katagani, aksafi ke pray, kadin mga aksikosi ke katagawa. Kulong malap na siyong kat papa, pay na pay la kaslo mo. Katakilen ke mata ko inge sifil bakas maginikat la kung makifan na pangkianik pay esiwas. Ke fashion klasya. In we matlalalfung na kaywan siyaksyon, kolongan medalong in patati na fresh na kayo na managaw at muklain mga kaining nanak mo na si Vida Losien Vulvas kinugdugin maun mom mayan fela siya nga kat taga in line makuluk na naman taga yineng yung and na kinanaking case na kiwal ka o yef kaya mafusin nakla siya mahingi kat lalfungila kasta may fara natin ay nila mga fara
panakatlal fungi kaslom, walal fungi kinla kada fashion lit, eko me weekend. Kinem katada, kat faklo malapusyon. Kaya kulo si fun ng Jesus Christ, siya taga misa kaspesh mo ito, tugun ng dolo ang misa maulia, inakalimya, gol. Kat fako inge, man kaslom fakla, kat fin, convess, kada wiyes mo. Kinem, kat faklo malapusyon.